Ang ating oras alas 11:13 na muli. Good morning. Usapang Legal kasama ang ating buting konsehal ng ating syudad ng Baguio. Dinagagat ka na pintas, Councilor Betty Lourdes Lulutabanda. Good morning, ma'am. Good morning, Kap. Good morning, Kanya Amin. It's Friday once again. Thank God, it's Friday. Yon, at kumusta ka matan, ma'am Lulu? Atoy, madama iti budget hearing ni, ngam imayak lang ditoy nga nag-escape basit. Mhm. Because we are presently deliberating on the city budget for the year 2022. So, ada po, ngimato ba di budget para 2022, ma'am? Yes, ngimato ti budget, it is now 2,300,655 billion ba dato yun? Hamot nga trilyon. 2,309,655. Mhm. Ngam, daytoy, ti istorya na datoy, iso nga ngimato ti budget because of the Mandanas ruling. Mhm. Like we explained last time, in the Mandanas ruling, the national government shall now give to each LGU a share not only from the BIR collection, di dati nga ibantay nga IRA, but they will give a share from the national tax allocation. Okay. In other words, aming nga taxes nga makolekta ti national, bingayan da iti LGUs. Iso nga, di makkel ti budget of the city, pero dismayado ak. Pagarup ko no, ado ti maala tayo. Kat tinaala tayo lang kat mga 300,000 plus. Ay, 300 million plus. We were expecting more. Apay nga 300 million plus lang eh. Kasi syempre, biningay-bingay damot iti different LGUs. Oh. But we were expecting more. So, last year, our budget was something like 2 billion. Tata, 2,309,000,000. Kasula di 309 million, di lang ti na inayon because of the Mandanas ruling. Oh. Ngan ti problema, because of the Mandanas ruling, agpaiso nga nagitadda ti dakdakkel nga kwarta, ngem ma-devolve iti functions iti national agencies ditoy city. Kasla di pagtutungtungan mi di budget hearing, there are certain positions that have to be created in the local government because they have devolved functions to the local government. Kasla ko ma di social welfare, di veterinary office, di SEPMO. We have to create positions. And if we create positions, syempre, masapul ti budget. So nga, tiko na kanya, di 300 million nga inayon da to the city. Kurang pa. Kurang Kurang pa pa. We are spending more than that for the positions which are to be created and the functions we are supposed to perform. So kahit nasa buwan, kasan nga di jayon ta kurang mat. City ati mangpuno, no anya ti kurang na. For example niya, jay Oxodo, jay DSWD, i-download da, i-devolve ti functions. When? Di jay pagitad ti ayuda, dati-dati, DSWD. Okay. Tata, nga panti city. City ti mangbirok ti pangitad da, nga ayuda. Sitin ti mangikwa ti para DSWD. DSWD, i-devolve na di function to the city. Oh. The city now will be the one in charge of providing ayuda. Hanan nga isuda. Hanga isudan. Ngan ti kwarta mot, di intad nga 300 million laeng, hamot nga umanay para amin nga ipapaarami da iti LGU, iti city. Dahito ba mamluluk at pati di barangay kasi Yes. lang? Even in the barangays, so nga ngumato ti budget ti bawat barangay. Takas jaymot. At dati mainayon nga national tax allocation to each barangay, pero i-download, i-devolve damot iti dadu mga trabaho iti city ken national iti barangay. Pero the devolution is supposed to take place within a period of 3 years. So in 3 years, that's the time when you will see no anya tina-devolve nga functions to local. For example, the imbagak last time example, tata, national roads are under the care of
DPWH. Okay. Pati dadto mga city roads, DPWH ti agararamid nga pundo da. Mm. With this devolution, city ti mga ramid ti city roads, ti national roads, laeng ti asikasuan iti DPWH. Ah. So, no So, kasta, barangay roads, dapat barangay mo. barangay mo ti mga sigaso. Mang pundo, kun Wen. mang asikaso. Ang manaya. Ay, talaga nga umanay Wen. Adi lang irisan na ti lamang dito eh. Hamot nga talaga nga lamang, tanalawa mo. Oh, sa bagay. Oh, Adumot nalawa. ti kasapulan dayjay. So Ala. anyway, that is the story of devolution and the Mandanas. Oo. This is why jay tata madama iti budget hearing me. Sa gagaysa nga kitkitaon me iti bawat ti budget ti bawat department in the city government. Mhm. Santo adamot ibagbagami nga assistance of the city to national agencies. Okay. Kasla ko jay DepEd. Among kap nga aming nga honor pupils dita public schools, may ikan iti reward when of prize from the city. Mhm. Yamo no malalada. Amin nga Honor. honor ijay Iti- public school. Public schools, I think it's secondary when elementary. Aming nga honor. Plus, adapay this stipend nga itod mi kadagi ay deserving students in the junior and senior high. Okay. So for example, digay members iti school organ, school paper, digay band members, digay basta digay members deserving students at itud mi nga monthly nga stipend. Mm. Nung anak ang kamali, 300 a month. Ti maysa. Mm-mm. For 10 months. Aga po diyan na ijay From the budget. city. Kaslang narigrigat sa gayam DJ ka budget tayo tata. Ang naging nga privileges, iti pailaeng. Ti baro manan nga isarsarag ti DepEd tatay, ikang kano iti sponsorship, iti indigent and students as indigent learners and PWD. Hmm. So nga ko na, kita nyo ang nalaing ati criteria. Tano ikam amin nga indigent nga ubing, iti stipend, makamanamdamakot, orayan dagad adal. When. Orayan da lang, di monthly nga stipend. O, so kita, kuna, kita nyo ati criteria. Because instead nga ag-strive di ubing, tapno maka-honor isuna, tapno maalan ako ma di reward ti honor niya. Oh. Oray no hanga maka-honoran, basta indigent, basta poor, kan PWD. So nga ko nakitantay nga nalaing, di criteria. It may be a disincentive to academic excellence. Hmm. Apay, basta gaputapur ka kot, entitled ka tikwa, agadal kamot ag-strive kamot Ngayon, ma'am. Hmm. Okay, para sa inyong katanungan sa ating butihing konsehala naman, text po lamang yan, 0999-3070-649. Ma'am Lulu, okay na ba tayo sa budget? Basahin ko na to. Okay, so we are still in the process of reviewing this. Madama pa lang. So no, agapuak dito, agsubliak yung budget hearing. So, aging gana kano nga malpas dito yung Ma'am Lulu? Nagrugi kami di kalman, halos, kagudon alpas di kalmanon, Hmm. natay agsapa manon, this afternoon, hopefully malpas. Timay sa nga dakkel nga expense ti city kat connectivity. Yung ICT equipment. ICT equipment? Okay. Yung communications nga eh. Uh-huh. Yay. Kasi we are trying to have connectivity jay City Hall. Hmm. Ti kayat mi kuma, basta simbrek ka jay City Hallen, ada internet mo. Hmm. Yay. And bawat opisina, ada ti internet connection na. Hmm. So that later on, ag paperless tayo. No ag-send ti memo ni Mayor o Vice Mayor, awanan ti papel. Jailangan internet. Interneton. Okay. So na dati bagada nga agenda kasta, internet. Awan to te adu nga papilan. Awan to ti adu nga papel. Oh. Actually, the City Council, we are already practicing this partly. Mhm. Nga the agenda mi, kanay supporting documents na, naka-interneton, isenda kanya mi. Iso nga idi,
submit ka ti papeles, ijay city secretary, you needed to submit 17 copies. Mm. Gasom 17 copies. Idi. Tapno, sagagay sa kami. Mm. Idi, Tata, tata, duwan sa no talo laengan nga papel. nga papel. Ta iskanda, santo ipatulod da kanyami. Mm. So, intunog session kayo, nakalaptop kayo. Nakalaptop kami. Ijay ulangan nga Jay, kitkitaan aminan. supposed to be. Okay. Ngam syakap. Mm. Marigatan ako ti kas. Kasi, nung nakalaptop ka, marigat nga subsublium di ay. Eh. Hamo nga makonect nga, di kita do mga pages kanya ko. So Kana, nga siya, kuhay, kasla may medyo papel eh. haan, mayat mo ti paperless. Oo. So nga, siya, pilpilyok, ti i-print ko. Mhm. Dagya importante, ordinansa nga kasta nga, dati comment ko, iso ti i-print ko. Okay. Nga nagyara do, mga sa barangay budget, kasi resolution kasjay, Mhm. ura ewan ti printed copy. Ta, mabalin mo nga, mabalin ko nga access, ijay, laptop. Ijay laptop. Mm. Pero eventually, that's going to be the trend all over City Hall. Agbalin to nga kasi aminan. Agbaling nga paperless kuman. So nga kasalatat ta, no, nag-apply ka ati Sibaw Mm. building permit, you can apply through website, to internet. Internetan niya. Interneton. Hanga masapol nga mapangkadyay nga gawit ti 8 copies kung kunam awanon. According to Sibaw ni Architect Degay, they are one of the first offices in the entire Philippines nga application is online. Hanggang nga mapan di opisinan. Haanin, Mm. may mayat ng kasjay, tapnawan ti kasasaom. Diba? Tapnawan kasasaom. Maiwasan pa iti Handa ka nga kasao. maiwasan pa iti under the Awanan ti under the table. Lata ko online mo ton. Diyan mo, if it's really true nga they're already doing it now, madama ka no online nun eh. And I do not know how long it takes for them to approve an online application. Siguro kap, mabaling nga dagiyay contractor, dagiyay the building, dagiyay dumaw dawat ti building permit. No mabaling nga text taking ka, no agpay sumot laeng, nga online tata ti application, online ti processing. Okay, sa Text ating naman. mga dagijay kailan tayo, nakadagay dumdungag niya. Pakitext man no napadas yun dahil online application ijay sibaw. Well, Jesse ba, para building permit. Para building permit ken no dahil bakit hanga na bayag. Mm-mm. No kasat no kapardas na. Pakitext man na po, dagijay experience na. Mm-mm. Ijan ay panag-apply dati building permit through online ijay sibaw. Ta kitaan tayo no mayat. Kitaan tayo man o paiso. No nya ti reaction dagito na yung nakapadas. Tayo sumatimbaga ni Johnny Di Calman. Oh. So, Okay. even the other transactions in City Hall, they are trying to make them all paperless, online. Santo, syempre, at the command center ti city, ijay convention center. Mhm. So nga yesterday, di budget ni police, BCPO, dinamag ko kanyada, no nakakonektada, ijay smart center iti city. Mm. Tati idea ko is, if there is example dati naramit ng aksidente, Oo. based on what they showed us sa smart center, immediately mabaling nga i-report ti smart center. Dapat at the connection ti smart center ijay BCPO, tapno ibatuda nga dagos jay BCPO. Okay. Nung anya nga substation. Santo jay BCPO, immediate nga agresponde. Mm. Taidi, agresponde da, radyo-radyo. Ngayon, radyo to sa renda. Radyo-radyo. Oo. Tatay ko kami nga nung mabalin, interneton, hanga radyo-radyo. Awan ti radyo-radyon. Kasi, no internet, maipakita da pa iti retrato, maipakita pa iti real time na mangyari. Hanga radyo-radyon. So, that's one improvement ko That's why I was asking Sir Glenn, Mm. no, anya ti connectivity daw with the smart center.
kuna na hampay nga na ayuson dapay. Ni Chief. The Smart Center and Mayor's Office and ni Chief. Okay. Iayuson da kan mo pay di jay. Mayat ko mga ayuson dan tapno real time. Tapno mabibiit iti response iti police. Okay, at galing naman ito kay 47 Ma'am Lulu, kuna na, Madam Councilor, paano po yung display sa session every Sunday? Sana ilipat para maiwasan ng traffic, lalo na kapag close ang session road. There is going to be another consultation regarding that. Hmm. I do not have the exact date of the consultation. I-text ko siguro king kakap, ta i-announce mo the date the consultation, ta umay da nga mangibaga iti kapanunutan da. Okay. Kasi hampay nga na-approve nga ordinansa data. At the proposed nga ordinance nga every Sunday at kasjay. Ngam, it is still undergoing consultation. At dati naka-schedule nga consultation, umay kayo gamin, no consultation. So masapol nga maibagami mo at no katno. Okay. Nagabumot gini 95, good day. Motor vehicle owners are paying road users tax for using roads aside from paying individual tax. Ngayon po, the motor vehicle owners also deserve the best road to use. Mapa national road man yan or provincial road, city road, municipal road, barangay road. The road users tax must be downloaded to the barangay level to improve the roads. Salamat. Correct. Oh, Because as of now, the road users tax goes to national. okay. And it is national that determines how they will use the road users tax. Actually, adati sad experience me dita road users. Okay. Makitam kap data overpass iyebukaw kan. Nga halos awan ti agus usar. When? Man-mano. That is a project that was a project of DPWH using the road users tax. Agok oppose kami di council. Kunami, apay nga gikabel kayo ti overpass dita, kat man manumot iti agkrokros ijay. Most of those passing there are vehicles. Among kap, originally ti plano na, adapay elevator na, di simbangir. DJ Overpass. Overpass. Inoppose me. Naimbag dahan yung kabil. Handa nga yung kabil ta nag-oppose kami. Okay. Ngam handa nga ini-cut despite the fact nga nag-oppose kami. Ti may sapay nga nag-usaranda ti road users tax, ijay overpass, ijay city high. Hanmat laon yung mausar. Hanga una yung mausar. Ikikandamanon ti elevator. On both sides. Kunami, no mausar data, estudyante ti city high, ti mang usar, ubing. Apay nga pa elevator, isuda. Papagnan nyo total, ubing damot. Why Right. don't you let them walk up and go down? Why do you need to put an elevator? So nga, again, inikat da di elevator, ngam handa nga ngam intuloy damat lang nga kabil, dagita nga overpass. So mayat yung suggestion day texter, nga di road users tax kuma, makibingay mo't iti city kan barangay. Tapno adamo ti usaran da di barangay Wan. da. Santo, at least no maidevolve data nga pundo, city, wino barangay, timang desisyon na pag-usaran. Kasala data yung example ko nga rod, dagita nga overpass. Dapat di Bonifacio hanggang masusar. Nga rod. Finally, after 2 years, 3 years, inikanda ti agdan na. Wala to dati ka tawad dagdan na. Ide awan agdan na. 2 years, 3 years. Nga awan agdan na. Talon sa katawan. Tatanga da agdan na, manumot ti agusar. Apay. Masadod lang umuli di nga to. Nagasidag jay. Wen. Nagasidag jay kalsada nga agcross. Wen. Agasam jay effort mo nga umuli, kas jay santo kwa. Nagasidag. Iso nga manmano ti agusar, di jay nga overpass. So dagi papapanan ti road users tax. Yes. Nga ti implement national. National. So hanyo nga mabalin nga upusen. Nag-oppose kami, di. Mga Ngam inpilit damat laeng. Ngam ti inikat da, dagay elevator. Imagine lang kap, no, the elevator di bukaw kan.
Han nga kasapulan di jay. Kanayon na kalumabos si Bukaw kan. Aga po dyan Man-mano, balay gana dito ka. Awan ti makita nga magbag na. man-mano ti tao nga magmag na ijay. Tila Santo, makikita kiti magbag na. Dagi estudyante jay. man-mano. Awen. Santo, ikanda pa ti elevator. Awan na na. Konami, si, mga, baka ikan nyo pa tin ag-operate ti elevator. Nagngina ngayon. Santo, hanga wise use of the road users tax data. Yun. Kap, in relation to that, Oo. idi kalman, di budget hearing mi iti CEO engineering, question mi manon data tactile. Okay. Tactile nga eh. Di dyan Kasi, ay kulay yellow. yellow. Oo. Kasi originally, di tactile, DPWH sa Gikap-Kabil ti National. Hmm. Tata, oray gayam di pundo ti city, di ngay agapo ijay motor pool nga rumor ijay city camp. City project di jay, ada tactile na. Kunami ko, siguro, no sumaruno, ang kayo agikabil ti tactile. Ta nag-create ka no ni, nakisao ka no ni Mayor, ada ka no di group ti visually impaired, nga pinatesting da, di usar ti tactile. Kung nakakano di visually impaired, okay met di tactile, pero it must only be on certain roads, certain sidewalks. One is, depende jay with the sidewalk. No, ababalaang di jay, naro di sidewalk, hamungay kan ti tactile. Tawan ti pagnaanon. Yun. Second, it must not be more than 10 degrees kano di sidewalk. It must not be more than... The sidewalk must not be more than 10 degrees inclined. Ah. In other words, flat dapat. No hanga flat, not more than 10 degrees nga incline. Ti kabilan. Mm-mm. Okay. Pero nagtutungtong kami di kalman, kadwak da apo bumugaw, kung ni bumugaw, siguro ag-ordinansa tayo nga, ikatan tayo lang di tactile. Tati problema mi, no, kasi pati dagi jay visually impaired, kung nadamot, nga dapat ti sidewalk, hanla nga pabor kanya da. Taamin tayo, gusar ti sidewalk. Yun. So nga, kung namin mo, no ada awit mo nga ubing, toddler, 5 years old, 6 years old, kibkibinam, kapilitan, magnaiso na jay, tactile. Nya, takibkibingam nga rod. No senior citizen, nga da mangkibkibing kanya na, yung senior, tactile. Yun. O, gusto nga ko nami, siguro adaling nga nalaing, baka hanga masapol nga, ag-tactile tayo, Gamin nalipid dagi dyan ni Kuwate yung sidewalk eh. nalipit, So, no kabilang pa lang ti tactile na narigrigat ang timag na. narigat. Nagabang mo dito kini 62. Good morning, Ma'am Counselor. Anong masasabi po sa issue ng face shield? Pabor ka ba, ma'am, na mag-Google or eyeglass kapalit ng face shield po? Ano po ang ITF rule? Pinag-aaralan nila ang ukol sa goggle at eyeglass po. As of Face shield. now, ti amok dito'y Baguio, we do not need to use a face shield. Except when you are in an enclosed, crowded place. Oh. Oh, no in enclosed, crowded place. Kas pangarigan di palengke. Sample de, enclosed, enclosed, crowded Di ulag place. ti grocery. Yung grocery, yung supermarket. Okay. So nga dahil dumang ka nga grocery, i-require da pa lang iti face shield. Ngam no, outside ka, outdoors, Magbagda ka di session. magbagda ka di session, as far as I know, hanga masapul nga ag face shield dun. Inya diyan ay imbaga ni President Duterte nga no alert level 1, 2, and 3 kat no need to face shield. And as far as I know, we are alert level number 3. When? Pero edi kalma na daman nanti hangko mo no recommendation di jay nga they will put us under low risk kung kuna na low risk. Ibababada pa eh. One. Ngam as of now, ti amok alert level 3 tayo. Hanga masapul iti face shield. Nangag tayo, Ma'am Lolo, din na minsan nga dating pa sa City Council, may pang-update to face shield. Nya ti karga na di dyan. Not mandatory anymore except if you are in an enclosed space. Ahanan nga mandatory. So, nga dapat hangag tiliw ti POS din. Na ipasa di dyan.
ang kuamo ta first reading pa ilaang di jay eh. Pero we have to rely on the IATF guidelines. Mhm. Kat kunamot ya IFTA, no open space hanga masapol. It's only necessary in enclosed space which is crowded. Sabagay, voluntary mo data eh. Oray no outdoors, no kahit mo tag face shield for your protection. Why not? Wala, no kahit mo face shield, hindi problema. Mm. Orenohan lang i-require. Wan, oray handa nga i-require. Oo. Ngam kanyak no mabalin data yung nga senior no outdoors okay laeng awan shield. Ngam no indoors, ag shield tayo. Ngayon Protection. no outdoor ka to, okay lang tapno makahalanghap ka mo tati napintas nga angin. At saka ag circulate mo ti angin. Ti angin, wan. In relation to that, Cap, the city is preparing for the booster shots to be administered to seniors. Mhm. At the moment, and we are happy last Wednesday, first day ti booster shots they were able to vaccinate 5,000 health workers. Mhm. Booster. Mabalin ba nga booster shot diha nga na vaccine? Tati booster kat booster. Masapol nga 2 vaccinations, 2 doses. Dagjay lang ti mabalin nga may candy booster. Mm-mm. Okay. So, the gay seniors, at tayo kanuti next. Aha. They're expecting by the end of November, we know at the latest, December 6, Okay. tatno may kanti booster shots iti seniors. Okay. Nga may bagbagada TV last night, nga into no National Vaccination Day to no November 28, 29 sa, 29, 30 kasjay, baka mabalinan nga booster shot iti seniors kan persons with comorbidities. Okay. Ngam timayat data, malitlito ak. Tako na dageda duma, no Sinovac ka, Sinovac second, ti booster mo, mabaling nga Sinovac, mabalin mo't ka no nga Pfizer, wino Moderna. Mm. Diya ti bagbagad ang heterogeneous something. Ah. Ngam dageda duma, ibagbagad mo't nga dapat ti booster mo, kaparehas jay duwa nga booster mo, ay duwa nga shot mo. No Sinovac. Sinovac. Hanga mabalin ti Pfizer. Sa bali, wan. Ah. Yung ko naman kada do mga ko JTV, mabalin ka numat, nga no Sinovac, mabalin mo ti Pfizer, wino, Moderna. Ngam niya nga gusto dyan. Natangaro ti ang kuwan mo. So nga, it seems like it is more on the second one, nga Pfizer or Moderna, mabalin nga pang booster. Pang booster. Pero ti kwada, you have to ask your doctor no anyat epekto na king ka. Tano Sinovac, kat okay lang ti awan ti after effects na. No kayat mo mabaling kamot nga ag Sinovac. Tabaka no ag Pfizer wino Moderna ka, baka napig sa unay. Ah. Anyang iti pagsiatan na di booster. Kasi medically proven, the efficacy of the vaccine will decrease Oo. as that a time goes by. Okay. No more than 6 months that a bakuna mon, ag decrease the efficacy. In other words, mabaling ka pa nga ag COVID. Mhm. So nga tapno additional protection tatno hangkang ag COVID, Ag booster. agpa-booster ka. Di booster adamo ti naganan. Period. Period na nga agpukaw. Anja ka mo adadalan dapay. Kasi kasla di anti-flu nga bakuna ngay. Every Wen. year Oo. agpabakuna ka ti anti-flu. Oen kaslakas jay. Di anti-pneumonia once in 5 years. Pneumonia once in 5 years. Johnny flu Once a year. once a year. So nga adadalan dapay laong no after naka-booster ka, how effective na naman that will be as your protection mano nga bulan manon wenno taon wenno forever. At adalan dapay. Okay, at binabati natin Pastor Romeo Wagayan is watching. And from Hello, Pastor. Florence, Italy. Ma'am Brenda hello, Soriano. Ma'am Brenda. Long time no see. Nagbakasyon sa. Nagbakasyon. And kay Jenny Bumogo bang sis watching. Maraming salamat po Jenny. sa lahat ng watching. At mukhang wala pang nakaranas doon sa online ng Sibaw. Oh, Wala pang nagte-text. tinetext eh. Ang tinext dito galing kay 51. Good morning Kapen Attorney.
renewal business permit online mat kunana. Oh, kasta. Oy, dadya kamat kano renewal di business ti napatas dang online. Ngam, na-renew ti business permit na. Damagom man. Na-renew Kasi, nan sa. adu ti agreklamo nga dati-dati 10 years nga marin-renew ti permit da, tatanga tawon hanga ma-renew. Tada problema kano di planning office, panggap iti zoning clearance, kan panggap iti building permit. Oh, zoning. Zoning. Kasi, ngam na, idi last meeting, nag-approve kami ti resolution sa no ordinance sa dijay, nga ibagbagami, hampay nga i-apply, ay, ibagbagami nga, jay dati nga exemptions, dapat maitad tata. In other words, exempted dagijay, dati nang nag-apply ng zoning clearance, iti present zoning ordinance. Up to such time na ma-revise dato nga ordinansa. Oh. Tiket ko nga ibagakap, under our present zoning ordinance, for example, classified nga residential data daga. Nakatakder ijay car wash mo dito nga daga. Residential. Dati-dati, makalala ka ti permit uray no kasjay ti sitwasyon. Tata, no implementar ti city planning, dijay classification iti dagam. Hanga mabaling ay kanda ka ti clearance, zoning clearance, ta residential, apay nga dati business mo. Tata, nag-approve kami di City Council nga pagbigyan mi pa. Pagbigyan mi pa. Ipa-renew ti business permit na up to such time, implementaran min to later on, di jay zoning. baro nga zoning ordinance if we will approve it na. Okay, at ang ating oras, alas 11:45 na. Ma'am Lulu, adalang dagito na public service dito May pakpakam mo nga ni Daydi Lourdes Kuteng Jose, kat pinmusay, mabanbantayan ni Residence Day dyan ay number 60, Purok 26, Upper San Carlos Heights, Irisan. Tiburial date na, tiburial date na, kat into no November 22, 2021, into no Monday. And then, kahit mimat nga paamu, kadagiti kakabsat relatives kan gagayam, nga mangrugi nga may bantay winamalamayan ni Samuel Likdan, nga taga natublang dito'y Anglican Chapel, Magsaysay, Baguio City. November 19, agingga na Domingo, November 29. Please wear your face mask and please monitor your symptoms and stay home if severe. Mawatan may kakabsat. Kunana. Condolence po. Condolence ako. Yan. Kap, tatay ti visitam ko DSWD who talked on the Children's Month, the rights of a child. I am very happy to inform you nga siya matapo ti author the ordinansa ti city on the Child and Youth Welfare Code. Nabayag datan where the rights of the child are all indicated. Oh. Jay participative, dijay developmental rights, protection rights, ada amin ijay. Di code nga naramid ko idi. Nakakabilamin ni Jai. Nakakabili jay. So, tata, we are happy nga dati activities para Children's Month. Dito'y Baguio, in every barangay, dati na-organize nga BCPC, Barangay Council for the Protection of Children. Okay. So, dagito'y apo nga BCPC, iti mangidaldalu, they are the ones spearheading the activities in celebration of Children's Month. Pero ti general nga problema, ano nga, for major rights of a child. Ti number one nga problema di jay, protection right. Kasi, adupay lang dagayay upubing who are being abused. Either physically, wino verbally, wino emotionally. Of course, sexually, adamat di jay. So, those are the aspects of the protective rights of children. So, nga damat lintag tayo, the Republic Act 9262, the Violence Against Women and Their Children Act, santo adama Juvenile Justice Law, which exempts children below 12 from criminal liability. But it is presently being looked into in Congress
amendaran dan sa dijay. Okay, at binabati rin natin from US of A, California, Manang Jane Dulnuan. Good morning, Kap, and Ay, beautiful Manang Attorney Jane, Lourdes. napan nga nagbakasyon siguro dahito yung mga ng tata nagsubli, ta-autumn iji American, fall. Yan. Galing naman kay 99, good day, Kap, and Counselor. Masapul pa ba, ti vaccine, numapan ka, di tanay city. Yes, it is preferable that you have your vaccine. Mm. Nalaklaka ti sumbrek no may pakitam data card mo nga bakunado ka. No hang ka nga bakunado, they will let you in but you will have to go through triage and all that. Okay. Narigrigat. Santo, may sa kuma, we are advocating kuma nga no mabalin ag bakuna ti taon. Mhm. Apay, in certain establishments like I know, yung may nga golf course ditoy. No bakunado ka, okay laeng agay-ayam ka. No hang ka nga bakunado, every week that you go, every time that you go there, agpa-antigen da. Kada mapan, gagpa-antigen ka. Yes. Mm. Kada mapan agpa-antigen Ngam ka. no bakunado ka, no need. No need. Ngam Okay. no hang ka nga bakunado, every time nga mapangkagay-ayam, ag-antigen ka. Okay. Gasam di gastos. Nagastos. And certain employers, kasi dati lintag tayo nga the employers cannot discriminate against bakunado and non-bakunado. Mm. In other words, pastrikanda iti bakunado. Di non-bakunado, pastrikanda mo't ngam. Every 2 weeks, di may isang employer, every 2 weeks, agpa-antigen di empleyado. Yan na may isang employer, every week pa agpa-antigen ti empleyado at the expense of the employee. Mm. So they are not discriminating, tamabaling ka nga ag trabaho. Ngam, gastusam, DJ antigen test mo. May met nga bakunado ka. Sungaro. Yan. Nagapumatay ito kini 41 ko na Ma'am Lulu, apay nga ta nga madida nga pastragan ti apan grocery. Kat sa totoo lang, naka-headband lang mat o grocery, awan mat lang serbina ko na. Naka-headband lang ka, no? Di yan ay face shield. The IATF guidelines gamin say nga for private establishments, they can have their own guidelines regarding face shield. So no agree ka, hang kalamapan dita nga establishment. Nga establishment. They can make their own guidelines. Okay. And in most groceries ito'y Bagyo, required iti face Face shield. shield. Kasi enclosed Oo, at saka, siyempre, git-gitan din sa loob. Nagapumatay ito kini 81, good morning po, dito'y Trinidad. Ada dyan may isang grocery, need ti face shield. Oray Yes. nakangato. Okay lang, basta ada makita da nga face shield, makaisamak mo na. Oray ka nung nakangato, basta ada face shield. Ay madimot data dapat face shield, face shield mo ngam no iso ti requirement ti grocery ag face shield, it is allowed because it is a private establishment. Okay. Nimot 99 ko na nahalukap, bagaman attorney, nagdarumak, threat, ngam apay ngay ngahan ngayon laban di piskal ko. Hindi pinsana di jay kalaban ko. Anya ba ti trabaho ti piskal? Adamag ko man, kunana. Ti fiscal, ti trabaho na agbirok ti maieban tayo nga probable cause. Okay. The probable cause, as the term denotes, adati kasala talaga nga rason no apay nga nga ituloy ti demanda. Oh. So dijay ti trabaho ti fiscal. So mabalin nga di dyan in file mo nga kaso from the fiscal kat ma-dismiss no awan ti probable cause. Yes, mabalin. Oh. So hanga automatic nga nung nag-file ka ti kaso di prosecutor's office, hanga automatic nga may yuli di korte nga darum. Mhm. Trabaho ti fiscal ti mangbirok ti probable cause. Apay, no tutuosem, no ingato di piskalya data kaso ijay korte, ti agabugado para ken ka ni fiskal unless you get a private prosecutor. Sino ti i-abugaduan na? Di Di nagdarom? complainant. Di complainant. Okay. So, ni fiskal, kitkitaan na, no damot ati gapo nga file. Total, after all, if the case is brought to the court, it is the prosecutor's office that can act as your lawyer.
No awan ti abogadom. No ada abogado, mga lakati private prosecutor, but the private prosecutor is under the direction and control of the government prosecutor. Ah. Siyempre, nung makita di piskal, nga awan ti probable cause, apay nga ingato na, santo iso na timang dependar king, ay mangi dependar king ka, kat amo na lang aro doon nga awan ti probable cause, nga awan ti gapu, awan ti lintag nga na-violate. Siyempre, yan ang arami doon data. So, matis ko, suggestion ko, kasaom di abogado. This is why, in most cases, may mayat nga dati private nga lawyer mo, nga ag-file iti kaso di fiscal's office. Nagabumad ka ni 78, Kap. Excuse me, Ma'am Lulu, kunana. Adalang request ko kini Kap, baka ada guitar amplifier mo, nga san mo susarin. Ay, awan na. Ada di amplifier to J. Waldwes nga madama mo susarin na ngamin. Kini 55, Madam Lulu, nakonsulta ba dahito project ti DPWH, panggap dahita barrier, dita na gap, dahita barrier, dita magsaysay avenue. Nagmayat ko man no dita lang batog ti BCU. Kitan nyo ka di deta batog ti slaughter. Di barrier. Ada na aksidenten nga lugan. Aya. Imbag ta injured lang, tinasagrap na. Nga awan pa iti patayin na, ikatenda ko man. No hanak nga kamali, ti Amukot City Project di jay. Dajay adajay. Di barrier. Yung idamag ko man, jay CEO. But what I know is City Project di jay. But I will ask the CEO. Kasla nga may met no awan dijay. Nalawlawat ti kalasada. Ti kwa kami nga dati barrier, dagyada dumagamin, ag U-turn da, oray nga U-turns lahat. Oh. So nga in kabilan da iti barrier. Tatno dire-diretso iti flow kano iti traffic. Traffic. Tatamo tin-explain da kanyami. Nagapuma dito kini 83 at dati damdamag dito inadaba kano ti violation na ti parents nga nukas pangarigan ibat-bati dati anak da nga PWD. Nurumrumwarda, 10 years old pababa di ibat-bati da nga anak. Yes, that is negligence on the part of the parents. Okay. So, sino ti mabaling agdemanda? Alangan naman di ubing nga 10 years old. Di ba? Barangay officials or the social worker. Dapat di jay, ti mangyari is, da kayo nga karuba nga makakita, i-report yung social welfare. Yung social worker, ti mapan ng inspection. Siyempre, han nga idarum nga dagos di parents, ikanda ti counseling, ibagada ninyo dapat aramidin na. Ngam, no nga sumurot di parents ti bagbagada, mabalinda nga idemanda. Mabalin mo't nga... Mabalin nga social welfare ti mang initiate. Mabalin mo't nga ibagada di barangay da. Mabalin mo. Oh. Santo di barangay mo lang, i-refer naman lang yung social worker. Okay. Kung ano naman ni 62, legal ba counselor ang Christmas bonus? Dapat Dapat i-bonus ni there is counselor? such a thing. There is such a thing as 13th month pay. Oo. The 13th month pay, which is supposed to be given in November or December, Oo. is mandatory. Okay. All employees are entitled to a 13th month pay. And this is computed, alaon da tinaswildom from January to December, Okay. divided by 12. Data ti 13th month pay. Malaksig da 13-month pay, dapat ba bonus? In many offices, like in gobyerno, we are allowed to get bonus. Oo. But the amount is usually fixed by national Oo. or by sanggunian. Nga, idi malagip ko, idi jay sanggunian, nagkuha kami ti ordinansa granting a bonus, din is allowed ti DBM, ay ti audit. Oo. Awan kano legal basis na, surutin mi lang kano jay baga ti national. So, a bonus is not mandatory. It is dependent on your employer. No private sector ka. Okay. Nagabumada ito kini 81 kung na naman madabat ti tendency amin nga mall or grocery di da Baguio kat need ti vaccination. So kahit nasawan, kasla kapilitan dagi masaknan nga tao ngagpabakuna. Ayan na nga freedom di may sa tao nga madinang ngagpabakuna. Freedom, na mo kahit agpabakuna, hanggang nga sumrot di mall. Okay. No empleyado ka, na mo kahit agpabakuna, sa di ko naktatay, ti style tata ti employers ti private sector,
handa ka nga ikaton ngam. Every week, agpa-antigen ka. Hmm. Agpaanti dyan ka nga weekly. Weekly. Oo. Gastos mo, hanga gastos ti employer. Okay. Nimot ba 58 councilor, dama guman na dati insan ko ifugaw. Kahit nang umegpasyar dito bagyo, ngamahan nga nakabakuna, anya nga iti requirements na po councilor. Ay, mapanjay triage. No napanjay kwadji bisita bagyo. Santo mapanjay triage. No mapanjay triage, i-testing agpa-test da. Okay. RT-PCR. So agsagana iso na ti kwarta nang agpa-testing. And then di ano yung RT-PCR nga di manungay nga aldaw. No BGH 3 to 4 days. Santo Romarti Resulta na. resulta. No kaya't namot mabiit 4,000. Kasan no kabit na nga di ay. 12 supposed to be 12 hours but usually mga 6 hours ito dati resulta. Manung aldaw ng mat nga mausar ti kasjay. Ha? Manung aldaw nga mausar mo di jay. Ti amo ka 14 days. After 14 days, expired din. Haan mo't ada ka dito yung onagan, ang karimrimaran, okay laang. Okay lang. Ngam no rumar ka, sa kan tumunan mo Agpa-PCR ka man Ag. Alas, sige, ang ating oras. Alas 12 yung punto na. Ma'am Lulu, baka nabagat mo yun ayon. Ay, jay panggap iti, naibagak mo jay panggap ti booster, tapan panunot tatay nga nalipata ka. Sige, agbasa ka pa, tapan lagi pa. Naibusan, ma'am. Diyan eh. Naibusan. Nalipatam diyan Dahil nalipata ka, panunot tatay. Ay, Christmas in Baguio, adati appropriation may para decor ti Session Road, di Christmas tree, santo dito Christmas Village dito Burnham. Santap no napintas mo ati Christmas. Ta medyo hantay nga na feel unay ti Christmas iti last year, gaputa da ito COVID. Hopefully, this year kat mas marik na tayo. Okay. So, ihabol ko muna ito, Ma'am Lulu. Ako na, Ma'am Lulu, obserbaran nyo kadi from going down to BCU. Ayos lang. Ngamday tadarita batog ti slaughter, aging na flyover, batog ti resurrection. Madmadi, mangtadla ti disgrasya. Nabanggaan ti artek nga driver. Apay gaming ag-drive nga iti Arthur. Anyway, I will inform the CEO. They will take a look at it. Kasi data CEO, ado ti trabaho data panggap ti TTMC, panggap ti transport route plan. Ta di last session, ala, umay matagi ang reklamon, handa kayat di naramid nga draft nga Baguio Transport Route Plan. Agreklamo da. Iso nga ko nami, agpa-public hearing kami manon, panggap di jay. Tatno malimpyo mi, maayos mi, tatno hanga aduunay ti agreklamo. Siyempre, we cannot please everybody, ngam dapat hanga adu at agreklamo. Tadigay drivers ti PUJ, agreklamo da. Kunada ko, dato'y may nga line, maala nati dapat nga pasahero nga mapanday ito nga line. Taapay kami nga ipalubos mi nga magnada amin di Harrison. Trinidad mo, ti kayat da, sumbrek da amin dito yung CBD. Yay. So nga yesterday the other day, diniscuss mi manon, di propose intermodal transport plan. Among kat di intermodal, ijay Marcos Highway, diyan ti Dontogan, ada ti propose ang lagi kabil da, tikasla bus terminal ijay. Aming lugan, bus nga gapo from that place, agdisaag amin ti pasahero ijay. Aming nga aglugan, nga mapanjay Manila and all that, mapanda amin jay terminal, ijay Dontogan. Dijay ti agbaling nga terminal. Kat adadalon mi jay PP4, jay Public-Private Partnership Committee, no anya ti epekto nanto. Ti may nga daw-dawatok, siguro adalon mi mot, no anya ti epekto na ijay pasahero. Kasi aglugang ka, agpamasahe ka, nga mapanijay Marcos Highway. No sumbrek ka jay terminal, agbayad ka ti terminal fee, as of now, ti suggestion da, 30 pesos per pasahero. May nayon data iti
gastos mo. Gastos. Ihabol ko lang dito, Ma'am Lulu. Hello, kung na from Benguet, Mapan Baguio, round trip. Kailangan ba titi ag-triads? Round trip ka no, may dito Baguio from Benguet. Depende ano anya ramidam dito santuno anya ti kwati Benguet. Kasi dagay dagat Trinidad, they're being allowed to enter naman. Awan ti problema Awan ina. ti problema mo. Oh. Aglugan da lang ti chip, sumangpot da dito yun. Aglugan ka ti jeep, sumampot ka dito. Apay no road widening barangay road kat mano kanu nga metro ti Kalawan na kan handa ba kanu nga bayadan dagiti madalapos nga paraangan ti balay. Kuna ni 83. The question, no handa nga bayadan, di kayo madalapos, the answer is no. Because in the first place kano, kung ti DBWH kan CEO, awan mo ti karubangam, ngagpatakdo, right of way. Oh, So, handa nga agbayad, iti damage. okay. Second, no anya tiwid, data ti pagdidibatian mi, ta depende ka no titulado di dagam winuhaan. Oh. No titulado, respetaranda ti boundary nga nakakabil ijay Titulo. titulom. No hanga titulado, they will take the entire width. Oh. If I'm not mistaken, ti barangay road ranges from 6 meter, di kabasitan nga width, kabasitan ano ali, 3 meters from the center line. 3 meters from the center line. Ngam no, medyo dakdakal nga road, 6 up to 10 meters from the center line. Adi pwede kabasitan 3 meters from the center line. Kas lang 6. One way. One way. Nalawa. Lagi ali-ali. Nalawa. Awan ti manmano ti kasi nga makita Kalawan na. Yung 6 meters. Puro 3 meters ti kadwan nga makikita di barangay. The 3 meters is more or less supposed to be for pedestrian, tao. One. Ngam no dalugan, gusto nga di duma, di 3 meters. May salangalugan, one way. Hmm. They are not encouraging that. Nakasano nga no one way lang di lugan mo. Ngam naawan talaga tidagan, nga mabaling arami doon nga kalsada, niya nga, di 3 meters. 3 meters. Yan. Okay, Ma'am Lulu, ang ating oras, alas 12:06 na. Bakit na kayo mga kablawan? Well, kablawak kami di kakadwak, nagbabudget hearing. Santo, lapi manawak, awat tag question. So nga gayat dansa nga pimanawak. So to nagapuakap ijay opening ti mandeto tako. Manda ko kito. Jay creative jay kwat ibag-iyo. Creative Festival ti Baguio. No kaya ti mangkita kan gumatang iti produkto nga aramid ditoy napipintas. Di locally made nga ti cultural aspect na. Why don't you visit the Mandeto Tako? Ijay Berkeley. Jay Berkeley, asadag ti botanical. Ijay. Libre ti entrance. Okay. Mabaling ka nga kita ti products mo ditoy. Mabaling ka nga gumatang. Santo nagapo kami pa iti Right Park. Ada ti exhibit iti artworks iti Right Park mismo. Libre data nga papanan. Makita yu ti dadakkel nga aramid dagitoy artists tayo ditoy Baguio. Part of the celebration of Creative City Baguio. Part ti Baguio Festival. Okay. So, aging ka na kaano dahito yung Ma'am Lulu? Dahito yung Monday ko, 1 po week kito? sa ka. 1 week sa nag-opening tatay. Pati di exhibits ijay Right Park. Okay. Sapay kumahang agtudo, tapno nga madadaol na ijay artworks na dadakol. Noon. So, ito, sabi ni Ma'am Lulu, libre. Libre! Free entrance. Okay. Okay, Ma'am Lulu, baka dakit mo kablawan sa kabing pumakadata. Siyempre, kablawak nila kay ko. Ganda gijay senior ijay District 8 nga dak di Kalman kini Apo sa Gandoy, Santo J. Victoria Village, nagapuak mo dijay Santo Santa Scholastica. Kanyayo amin Apo, thank you iti very warm reception nyo. Pasalamat akata. Mariknak mo ti labda kanyak. So thank you very much and I hope to see all of you soon. Okay, maraming salamat po sa lahat mo ng sumuporta sa ating programa, ang ating mga ka-RNG, ang ating mga kasi-radio, ni Apo Diyos ti Madaydayo, tatang agsapa, Diyos ti Agngina, kadatay amin, apada-pada.